umuco mubi bavanye hanze, ibyo bigishijwe hanze, filozofi babayemo hanze ivuga ko bagomba kwinjira bakaza batsemba abo basanze mu gihugu imbere, nabo babeshye ngo barimo gufatanya bakabafata nk'inyamaswa bakabica, kuko ibintu bakora ntabwo ushyira mu gaciro karimo. Nk'ubu baraje imigozi y'ibijumba yarakitse, abaturage birirwa barya akawunga. Ntabwo umunyarwanda yaremewe akawunga, yahingaga ibijumba agahinga amasaka, ibyo bintu byose barabiciye. Niyo nacyo gituma ubona abantu barwaye bwaki. Urumva, kera umuntu yubahaga umwana w'umukobwa, ubu ngubu ngo abana b'abakobwa binda z'indaro barabarika ibihumbi 10 na bingahe buri mwaka. Barumva ibyo bintu ari bitwa ko bajera igihugu, bafite imbunda ku misozi ahantu hose, ko batarakurikirana abo bantu batera amada ngo barebe uko babigenza. Igituma abantu batera amada ni iki? Ni bwa bukene, ni ya nzara, bya bintu byose bibi batuzaniye. Ibyo babeshaga ngo mu Rwanda ngo abantu bamerewe nabi, none ubona bariya abantu birirwa bafata amadeni y'abazungu bayafata nk'aho batazigera bayishyura. Biragaragara ko badahari, ni abavantara bategereje gusubira mu ntara yabo. Iyo ntara babamo rero baroko kwisubiramo bataraduhekura ngo birangire. Amadeni bafata biragaragara neza ko batazayishyura. Imishahara bihaye ni imishahara non justifiée. Ubuse barabona u Rwanda koko nyuma ya jenoside rumeretswa gutegekwa n'ingegera. Barabona abanyarwanda bakwiye kuyoborwa n'ingegera, ziba kwa Rwigara, zikiba kwa Rujugiro, zikiba kwa Kabuga, zikiba abantu bose baribwe barabaranga. Mbabwire yuko abanyarwanda bamaze guhumuka, ntabwo bazakomeza kuyoborwa n'ingegera. Nongere bisubire, ubugegera ni iki? Ni uguhimba ibyaha. Padiri nongere nibutse Padiri Stanislas Bushayija, ni umupadiri w'umututsi, yanditse article mu kinyamakuru bitaga La Revue Nouvelle. Yandika article yise ngo le problème Bahutu au Rwanda. Yanditse inyandiko y'amapaje 5. Muri iyo nyandiko yashizemo ikintu cy'umuco wo kubeshya kiranga abavandimwe bacu b'abatutsi, ariko avuga ko uwo muco wo kubeshya n'abanyarwanda bawugize uwabo kubera ingoma ya gitutsi yamaze iyo myaka yose bayobora. None urabona ko FPR yo kubeshya byabaye ihame, bashyizeho n'inkiko za gacaca zishinzwe kubeshyira abantu. Donc kubeshya byabaye ihame, ngo umuturage mwiza, ngo intore nziza, ngo nizi kubeshyira abandi, nizi kubahimbira ibyaha, nizi gutekinika, nizi kubona ngo n'ijambo tekinika baragiye ngo kurivanika naryo ngo barishyira muri za dictionnaire, nta n'isoni ribateye. Aba nibo mubona batanga makuru, umuntu wese winyegambuye bakamufata bakamucisha mu ryohe. Aba nibo bagutera ubwo bakubwira ngo bazagusanga aho uri bakumena umutwe, ngo bazagusanga aho uri bagucecekeshe, ngo ndabazi mbana nawe. Kumva ko agomba kugutera ubwoba akagucecekesha. Ntabwo tugomba kuzaceceka. Abanyarwanda bafashwe bugwate, abanyarwanda bafashwe mateko, abanyarwanda bari muri prison ifunguye. Ngo ababikora ni bande? Iriya system iri mu Rwanda ishaka gutsemba abanyarwanda basanze mu gihugu kugira ngo igire u Rwanda rushya. Abasope niba bandi bahoze mu Rwanda, icyo twifuza no ko basubiza abo bantu uburenganzira bwabo, ubundi twese dusaranganya ibyiza by'igihugu, rero ko ari ikindi kibazo kivuka. Ibyo bintu rero, iyo myitwarire yatumye bafata igihugu cy'u Rwanda bakagisenya bakakigeza hari. Ibyo bintu nibyo bigomba guhagarara. Ngira ngo gusa mbabwire yuko uriya muco nitwe tugomba kubacaho, bamenye yuko twebwe ntabwo twambura abantu ubunyarwanda, turamagana umuco, imyitwarire y'ubunyamaswa, comportement, attitude, turamagana filozofi y'ubunyamaswa bashaka kwempoza abanyarwanda bose ngo bahinduke inyamaswa.